asai daulwan Indigo flight jingnai buna cancel suba me ai tabui lam nai tena cho November December dokai ku hai cancel su na ba mi ai charen tongai mi hai kalam akhat to nai tena the akhan na makai kalam kathom padai nai mi ti hai next by next sakai puni kuma India ku hai flight service tana ba me aju nai bo plan sam na ba me tong company hai ta pan nai number 1 ku Air India rai ni rai riang mai ka jani ta liang mai 1932 ko ring thalo mai second ko Indigo the third ko Spice Jet the hai ko ma pai la nai de ka sing lu bu nai ko wai Air India hai rai riang mai India flight service ta rai riang mai 1932 khau JRD Tata rina rai riang na ka sam thalo na mai tung company rina India ko tho chap chana formally tuna flight sam rai riang the plan sam rai riang mai tra mai asam to flight service ti rai riang mai niไม่ตรง company หรือนะเทก็มาเอาสุนะ Tata Group หรือนะไม่ตรง Air India ที่ใหญ่ชินบัมไหม Air India สามารถตัว brand name ไหม Tata Group สามารถหรือนะ company จันเนี่ย next คือนะ Indigo ให้2006ก็ให้ flight สามารถเรียงตรงนี้ plan อากาศเขาให้ก็เทให้ก็มา Indigo ให้2005ก็ให้ริงเท่าลูกเท Indigo สามารถตัว brand name เด company จันรำมาเกIndigo hai thau tong company rina sin tong chota pikan ko hai Interglobe Aviation Limited samitong private company rina sin tong India ko hai flight samba mai gai do private sin de kajan telang mai Air India Indigo aju flight samba mai ko hai lu bu hai private de kuma government rina on so many nai de Indigo do private tong de mai tong private company jan rina Interglobe Aviation Limited sam hai Indigo samitong flight service tina bam tonge Indigo samitong company jana mage brand name example sako MI phone hai brand name MI ta bamai tani tigitu MI phone ta sinba mi hai company akhanai me ta bui so ta bigen ko hai Xiaomi sami company hai Chinese mitong company hai kaniu tong company rina MI phone ta chalai na brand name MI tuna lobam tonge example sako Adidas Ramitai Nike egwai hai brand name sin the hai kuma flight khoni Indigo sam hai brand name me trading name me hai kuma Interglobe Aviation Limited samit private company rina Indigo samit tuang flight ta service ti na bam tonge kuma plane ko anyo hawe kai to ka jat nai ba mai Air India Indigo ramikitai Indian One Air ta ba mi hai brand name sin de kaniutung company akhat by na mai tong service ti na ba mai nai de Indigo hai timik pum hai 2700 samme tu na sai kabam lena 137 dugai hai samtari de international kuni samde Asia Africa Europe kabam azu kuni samde hekoma Indigo sami hai private company rina sinbam tonge tikitu India ko hai flight sambam mi goi ti hai control su khang rina ramitai govern su khang rina hai gwai ti hai rules and regulation ti khang rina phom da minai India ko hai central government tong phom me de boy ka bo de began go DGCA to na ka Ministry of Civil Aviation rina control su na ba mai me DGCA rina guidelines rules plans samni mai ramitai kagenai mitong rules and regulation gwai order ti ba mai ka gwai na hai DGCA rina subam tong sinde mitong authority rina ram gwai na nulau pi bang khau subam tong flight samba me gwai hai India khau ne khanong tini November December ko hai Indigo tong plan flight cancel su ga ilang te me tho DGCA rina order pare Indigo flight ko hai 10% hai reduce su wo samito tirao ka yo tuna order pare kum tai te bui su din so Indigo flight asai daulon jingnai bu hai cancel su ba mai te bui si na nai de na zo asai dau Indigo flight cancel su ko mai lam number 1 go to FDTL samitong rules phase 2 hai November 1 ko gwangtwa phase 1 rina July 2025 phase 2 gwang pagen ko wai rules gai mai rules kathan anau be gwang pagen ko hai Indigo tong company rina ta intui nga makhe mi ti hai nge nga makhe hai kom bi jen ko rina fly azu hai cancel su pita the tabu chi jo mi te sakai pen de next by next mi hai than chek na sarau pani de number 2 khoto tabu jo de begin ko hai technical issues kan sak nai tuang sami ki 2 navigation tung system
flight sam pe gan ko hai me tung problem ng sa nai te hai ko ma communication tung system lampat lam hot me tung system ready su ma khurina bam no we or fail su khurina bam no we akadu na te bu jot be gan ko hai me tung flight tung software computer tung software bam no we te boy ti hai problem ng sa nai pu jen khurina error ng sa nai pu jen khurina Number 3 kurina to bujot begin ko winter season gang begin ko thai fly hai pai na ka gang ko thoi na busy suwe to da sai chin ne to na sai hai ko begin kurina mai tung lam kurini cancel su tung ne tikitu men to hai tara magai bye mi problem azu aisa bam no de khote kum tin thai lam tin thai tabam no de ka dai to important su dang mi hai FDTL rung twang rules asai daw ran nai November 1 ka than gang mi ti hai ngek in thui ngam ma kurina hai ka dai su na tu mi hai to bu si so next by next tan thiak na sa poni de Number 1 go to flight cancel si daw ran flight cancel su bam mi hai ka dai su mi to mai ru na te to bu si so next by next sakai poni FDTL sa mi hai chu khong the ai khla sa kan kom ma DGCA ru na ka siam la mi tung rules FDTL norm sai nai twa mi hai First kan hai suna tat pune te mi tung nai tung ni July ko first akat ta kan de first second hai November date 1 pinai ti hai implement su twa kom te FDTL DGCA na ka siam lo mi tuang te boi si so komitai FDTA sa me tu full form suna sa piken ko bai flight duty time limitation hai te mi tung rules rina khok ma zu phau pilot rina samni na cho khong azu phau pilot nami the crew members rina flight rong ko hai bam ni na cho te me tung rules azu nai twa guideline azu nai twa mai FDTL sa me tung norms rina tharuna ka samlo tung cho te piken ko DGCA thi mi tung rules hai pilot samren ram ma khang kaniu to boy boy si na tiren ra no mage te boy si na fatigue no mage sok tha no mage ren ra no mage kam kaniu to energy nai na full healthy suna samni tong de plan hai tame tung idea korina mi tung rules hai ka siam lo to mi tung rules loina sa mi to pilots tung wai tu nungai na bam ni na de hai the kaniu da tiren ra no mage tan busy ti su lak no mage kaniu da tu jang di thak chuina di thak ro ni na de flight sam pe gan khau sam ma khau sam tan pu khau ai the mi tung norms mi tung rules hai number 1 ko hai plan này sắm thảo học khẩu jimang cheng plan sắm hậu mà cậu cầm bài hay khoảng chặt hay resu ninare hay thế hay cô mà học ta akai cô hay pilot akai rồi na khoảng lịch đại chặt bu hay resu ninare hay thế tại cái mình cái đó 36 hours na lâu tung na học ta akai cô resu ne mi hay number 3 ko na ta bu cho ta bị cái cô hay jimang cheng duty ti ding cho ni jimang cheng duty cho bị cái cô hay jimang cheng khoảng baro korina khoảng srok phau da sa to nge mi lung ko hai plan landing su kang no ro mi hai mi tung pilot roida only 2 times na kang de hai the 2 times yen no mage ta ka mi gang ko tho ata khai ko 6 times se landing su no ai sa to nge na pilot akha ri na ni hai ko me tu tai jimang akha no korina 6 times na landing su ni mi tung gwan nai na si hai ko me tu tai number hai srok phau ta nge tu tai asai kang to loi the tu na hapta khare re su bam no mi tung jans nai ta ka mi tung rules rina sa mi to or ni jeng kanai ni kurina mi tung 6 times jimang jeng landing sun me hoi pilot akarina landing sa mi to plan kai rau na mai kham kai lo na mai mai te loi tira tu da bam no e ti ki tu asai dau tho ni jeng akhat ti to ne khano hap ne khato hapta ko sun na ti tung ni ti ki tu asai dau lon tho jimang akai ko hai pilot akarina plan the kai lo ni mai only 2 times na khang de the hai the hapta sun na ti mang to sa me ka ba ki thu Imphal korina samtao na Guwahati ku ke rau the hai ta akhat te rau ring the ni one landing kuma samtao the Kolkata ko ke rau de the two landing hai the loi the pilot jang tha kan ni the asai kan suna tho hai kuma Kolkata korina Mumbai te dan me tho pilot akhat kalai dan ni na de hai thi da jimang akhat ku wai only 2 times ta kan dina kan ni hai plan tha kai lo ni mai landing su ni mai kanai the kai lo kan ni tu tai pilot akar karai tho hai the mai hai asai do tong rule FDTL tong rule the DGCA rina ka siam lo mai tuang ai daw saba mai night duty to bugan ko hai jimang cheng khong boro ko rina khong chrok phau da sa to nge mi long ko hai landing kanai rak na su khang hai the pilot akar rina pilot na magi ti ji thu khau tai engineers aju ka ton tai operate suba me aju nai
air hostess aju nai steward aju nai mun sai da jau sin bam tu kang ri na ni safety su kang ram da ka ge nai me kharau du kang help su bam me aju gwai da ni sa to nge crew member to begin ko hai pilot da ni ka jau the crew member to tu dai mai plane ko hai tan tan bam me gwai da sa to nge passenger ram mang mai ni mai plane rong ko tan tan bam me gwai kang rule ka sap no tong te kuma akha do ri na to bo jo to begin ko hai flight sam na mi hai nei jang akai ko 8 hours na kang de hai de 8 hours na kang de kamai hai tan ta ne me flight ko bam ne mi hai pilot bam no e air hostess bam no e hai de nei jang akai ko 8 hours ko na ton no ma ge hai kuma hapta akai ko 35 hours na kang de kamai hai tan ta ne mi hai air hostess noon steward noon flight engineers noon hai de bu khai ko na khwang phai khai ngana 25ความไฟใครกันนะจุยบุ้งบูกระนะตัวหนูมาเก็บูขัดเขาให้เด้ก็มาติ้งตุ่มใครก็ทุกความจริงค่ะไม่เขาตัวหนูมาเก็ไม่กระนะตันตัวหนูมาเก็ให้เด้นะให้ก็มาหับตาใครก็เรสูนั่นไม่ได้นะ48 hours เรสูปนี่ตัวน่ะใช่ไม่เด้ FDTL rules ตัวไม่เกี่ยว FDTL จะไม่ตัวผู้ช่วยตัวเป็นกูให้อันนี้ถ่ายนี่ไม่ได้นะ flight duty time limitation ถ้าเรานักเสียบนักตัว DGCA จะเอาที่เอาตัวไว้อันนี้ถ่ายเด้ไม่ตรงไทมิ่งหอยกันอยู่เลยนะเรสูทุกครั้งเลยนะเราไม่ได้ crew members pilot อาจูให้เรียนรามาครั้งให้กูให้ก็เสียมันลงไปตรงรู้ใส่แต่ก็ไม่การกังสว่างอาศัยดาวเลยนะไกด์ตับนะก็เสียมันลงตัวกันอยู่ครั้งให้เรสูมีตรงของการนี้ที่เฮียเราเทให้กูมาพลายซ้ำนั่นไม่นี้กันในกรณีตัวหนุ่มมาเกยตัวหน้าจิมังใครกูสาเทในเจ้าใครกูให้8 hours นะครั้งเดกันอยู่ตันกังสาเทหับตาใครก็35 hours นะครั้งเดก็ไม่ตัวใจ crew members pilot ให้กูให้กันไงไปนะขวางแทกไม่ตรงของกันเนี่ยตีไกเราตรงสิแทกไม่ตรงของกันเนี่ยเสด็จเดี่ยมตีไกเราเนี่ยสิในขณะนั้นแต่36 hours นั่นเราตัวที่กิโลอาศัยดาวรันตัว48 hours หับตาใครก็เรสุนี่นะเด้ให้กูไม่ตัวขวางลู่ด้วยเฮียนตะกันเท่านั้นสิให้กูไม่เจงกันนะไม่ตรงของกันที่ให้ตัดถุยกันตัดเร่ด้วยใจเข้าที่ให้crew members อาจู pilot อาจู hostess อาจู air hostess อาจูให้ไปละกอดปุ่นนี่ที่นั่นสิ pilot ให้อากาศสำรองเทกันในสำรองเทก็ไม่ตุ้ยใจก็ไม่จังถักตะกันนี่เทจังถักตะกันนี่เทให้ก็ไม่ตุ้ยใจกันขาดเส้นลินดับปุ่นนี่เทไม่ควงกันที่ให้แงกของเลยนะเราไม่ได้ไม่ตรง rules FDTL ตรง rules แงกถอยของเลยนะแต่ไกลไปกันก็ให้ตันตายไม่ใช่ไงเราปุ่นนี่เทให้ก็มา pilot ให้จังถักไม่ตรงของกันอาจุเวลาบ้างเขาหายเท่าเลยนะพลายขาดซ้ำเล่ากังอาศัยไอ้พลายประงูซ้ำกังเราเท่ตีตัวพลายตัวจังถักมันตรงของกันให้งอกนะ FDTL ตรงรู้ใส่งอกบ้างเขาเลยนะไม่ตรงพลายแต่เท่าซ้ำได้กังกระลำโตพลายอาจุโตแจ้งแท็กบ้างก็ได้ดีนะสิกันเอาตรงรู้งอกบ้างก็ได้ดีนะก็ไม่ได้ crew members อาจุไอ้รู้งอกบ้างก็ได้เดเรสอยู่บ้างก็ได้เดจังถักบ้างก็ได้เดให้เท่ก็ไม่ติดได้ไม่ตรงฟลายก็ที่ให้เจ้าเส้นนั้นไม่มากตัวให้กูไม่เจนกันเลยนะ pilot ให้มาเคair hostess ให้มาเคเราไม่ได้ crew members อาจุไว้กอดเทถุยง่ามาเคแต่ไม่เจนกันเลยนะอาจุไว้ cancel สุดตัวให้ได้รับมาเคแต่ก็ไม่เก่งก็ทหับตาใครกูไว้ pilot อาการเลยนะ 6 times landing สุดหน่อยแต่ก็ตัวใส่ดาวรันทุในเรื่องขั้นนั่งเดจิมาขั้นนั่งเดจิมาใครกูไว้ landing สุดยังกันให้นั่งคือขังเดเราเดให้กูไว้เด adjust สุดกันให้adjust สุดง่ามึงตัวนี้ crew members อาจุบัมหน่วยทำไม่ได้ pilot อาจุบัมหน่วยให้กูไว้ที่ก็เกย์น้อยไม่กูไว้ engineers บัมหน่วยก็กูไว้น้อยไม่กูไว้ไม่ต้อง rules ที่ให้ตัดถุยขังตัดเขาเลยนะไม่ต้อง flight แต่ maintain สุดง่ามึงตรงสิให้กูไม่เจนเขาเลยนะ cancel สุดตัวไกลตรงนี้นะเรสสูไม่ตวงซ้ำไม่ตัวจังถักไม่ตวงของกันนี้ไปละตีเฮียเลยนะก็ไม่ได้ฟลายก็ตัวตันๆมันไม่อาจุไว้จังถักงามกันจริงๆเท่ก็ไม่ได้ฟลายเท่าสามครั้งไอ้ก็ตัวแต่หายเท่นะเราไม่ได้ไอ้เจ้าไก่เท่ไอ้เบาเท่ไอ้ตันเด็ดตัวน่ะปังซ้ำนะเราไม่ได้ฟลายปังตัดหนุ่มไม่ตรงนี้ทำมันก็ได้ rules บางก็แต่งนิดนึงสิต่อตัวจังถักมันของกันนี้ไปละตีไกลเลยนะสิไอ้ก็ไม่ได้เท่าก็ตัวแต่ฟลายสามครั้งในขณะนั้นตัวปังหนุ่มตรงนี้นะไอ้จิมาขันก็ไอ้6 landing สุดเลยเนี่ย3 landing สุดเลยที่เนี่ยเราไม่ได้จิมาขันก็4 landing สุดเลยที่เนี่ยบางตัวใส่ดาวลันตัวจิมาใครก็กันในตัวหนุ่มมาเกะเท่าเทขับตาใครก็ให้48 hours เรสูนี่นั่นเดเท่าเทในขณะนั้นตัว36นะเราตัวเงี้ยนะไอ้ก็ไม่ได้เรสูมีของกันเตอ
ngay bố mẹ tụi tệ muốn say azu gạt bên này mấy tung fly mấy tung fly đã thầu sắm lâu càng mấy tung fly đã thầu giáo sư lâu càng hãy cụm bây giờ có rồi nè cancel chủ tụi nghe hay là mà cái sao rồi nè tụi tôi bị cảnh của vậy mấy tung time tuổi mấy tung timing azu thì cái lại của nghe là gì mấy tung sẽ đào trong norms rồi nè FDTL DGCA rồi nè cái nó mấy tung norms rồi mấy azu vậy cái lại ngang bị cảnh của vậy manage xuống ngang mấy tung ní azu này tuổi là gì hay cũng bây giờ rồi nè manage số thuế ngang mà khi tụi bây giờ có rồi nè ní mấy tung company rồi nè Indigo tung company rồi nè cancel chủ thuế cũng là cái thế tụi nè DGCA rồi đấy Ministry of Civil Aviation cái này nu nè Indigo tung company Indigo tung flight của thì hãy order cái thế Indigo fly hãy 10% hãy reduce cái yo sao mình tụ 10% flight hãy thì hẳn cái yo tụi bây giờ có rồi nè flight azu cancel sudah đi he flight cancel sudah mình tụ Indigo company rồi nè cancel hãy chính số tăng tông đi thế số tăng với tăng thì hãy ta hậu thế DGCA ni authority azu ni hậu thế civil aviation tông authority azu hậu bây giờ có rồi nè ngay thế có mình thấy hãy cùng mình tông normal gom đâm mọc phao rồi mình thấy làm gọi na normal của đâm mọc phao thu nông tông fly từ hồi 10% hãy reduce cái yo 10% cut su cái yo tụi nè 10% hãy cut su cái càng su khâu rin nani cancel su đã đi cái lăng cái November của hãy Indigo tông fly hãy sắm nụ càng DGCA rồi nè order pa mình thu 63,000 hiền nè bắt tụng nghe nè thì cái thuốc mấy thì ta thuê ngang mà cái only 59 được vậy nè tại đây tụi nó sai nè community tôi chính ở dụ vậy cancel su cần thôi community tôi gậy được cancel su cần thế là gì mấy tung rules hay apply su mi hay chắc mấy tung biết tung rules hay ta tôi khang order pa mi hay Indigo khang ra mà cái Air India khang đấy bye mấy khang ken đấy thì cái thuốc bye mấy thuốc cancel su hắc mà cái có sam na sao bị ken coi Indigo tung fly hay FDTL DGCA rồi nè cái sắm lúc mấy tung rules đấy nghe thôi ngắm mà coi or media apply su ngắm mà coi na or media manage su ngắm mà coi na cancel su to nghe hay thế cái đai su mi to hay thế thì cái tu mấy hay thân thiệt này đâu mình tuồng thọ này hắc mà cái làm thọ mấy tuồng làm mày sa rập làm nụ mà mấy tuồng nói sa gai mà mấy tuồng sáng ní này thì này đây cái làm đó phải là controversy su mấy tuồng sẽ ní này bye mình đi là công tin đây làm đấy sao mình này cái sáng rồi na mấy tiệt chụp để sao mình này hay có mà khai tôi là tôi bây giờ được cái của vậy winter season ko hai guang pigan ko hai air transport hai pai na chin ne to na sai na ni mai tong FDTL rules le ka zaw pigan ko hai pai na ka tua mai tong sai nai tua air transport hai pai na chin ne sam to mai tong gan ko hai holiday nai mi nai ra mai tong gan ko hai festive season ni su we hai kom to pigan ko na air transport hai pai na chin pigan ko na hai tong problem ni ka sak nai problem mi hai tho ka dai so mai tong problem na ma ke đại lượng mấy thôi FDTL tung rules ta apply cho ngắm mắc corina làm mấy tí hay tận thủy ngắm mắc corina bấm mấy có mà problem có mà ta bôi số tiền cho ta mấy ta problem ở cả đôi na technical glitches tu na cao ấy cái thằng tí hay computer system fails của mấy corina bấm nổ ấy navigation tung system nổ mắc mấy corina bấm nổ ấy làm mấy communication tung equipment ở chỗ hay ready su mang corina bấm nổ ấy làm mấy software tung problem error gần say 9% corina cancel su mấy bấm nổ ấy mấy tung problem cái thộm đấy thì cái tu cái đài tu hay là bằng cái thế cái đài tu winter season thế air congestion thế làm mấy technical glitches cái gì nằm bằng cái đài tu FDTL tung revise rule phase 2 quăng corina ấy cái đài tu mấy ta thái không thế thì mấy ta lùm đấy mấy quên á thuyền cụ thế giàu lô mấy càng tay